Anki qabelkom ħalli Inselmulkom sudditi ta' Shooter u nilqawkom għal programm ieħor. Nisperaw li tinsabu imreknin u mkebbin qed tissegura. Imma jekk tkunu fit-toroq ta' ħaġa interessanti, ibatu idem mekki. San! San! Għawjat. Ej, u minn hemm ġara. Għaxet nibża. U mhix ixtidek tibża. Ma smajtux qal il-prim. Qal li għandna bżonn niddefendu rwieħna, ma jistax ikun jrid ikollna sistema ta' difiża qawwija Malta x'jista' jkun li jiġi Putin u l-Putitin, tifhem? Ejja, għax Malta ma nafx id-nihom aħna, imma sar aħna x'bħal nifhem. Ivvintawhomna, Tajna is-sanzjonijiet bħal kumplament tal-Ewropa lir Russja. Allura mhux qed ngħidu li aħna edewa tar-Russja, imma ma naħseb li kieku u Father Christmas Putin għajt fana fuq il-kut list. Le, ma allura jeħtieġ li narmaw rwieħna nkunu kapaċi niddefendu lilna nfusna għax da attakku eminenti. Jekk jiġu bl-art, aħjar jiġu, mhux ma rridx li ntihom li tiegħek, imma jekk tiġu fil-kasja jew fil-għaxija għax filgħodu mill-forlejn tal-Marsa mhux ħatgħaddi. Tankerf. Taf kif? Jekk jiġu blajru, jekk jiġu fis-sajf ifottuna, fottona waħda, għax tant ikun hawn festi u murtali til-lajn l-emmula, qasli donaw li tattakkaw. Bil-baħar fis-sajf m'għandniex problemi. Għaliex? Għax ikun hemm kull bomba maċċat bejn. Issa jien taf xett. Jena bil-connections sa dal-programm sinjuri huma kbar. Qatt nitolbu il-protezzjoni tiegħu tal-kbir Trump. Għaliex? Għax da titħajjar xi Greenland, TikTok u hekk da, anka l-Palestina klir jom u għamela resort, tifhem x'qed ngħidlek. Allura għaliex m'għandniex inkellmu lilu u aħna badna miegħu. Donald, good evening. This is Donald J. Trump. What is the name of the country again? Malta, hi. Never heard of it. We have the Prime Minister. Who is the Prime Minister of Malta? Robert Abela. Never heard about it. Ja, nuriwlu. This one. Oh, I remember his wife. Lovely woman. Insa li da jħobb in-nisa tiegħu ħelwa, ta' ma nafx għalfejn jagħmelek. Insomma, how are you, Mr. President? Right. I'm okay. Listen. Yes? What do you need from me? Għax, issa ngħidlu fuq Putin tgħid, jew. No, Putin, no. No, għax, maybe you can help us in Malta as well. How can I help you in Malta? Jien naf like you're doing with other countries. Like with Gaza? You want me to do a Riviera Malta? No, we have in Malta, we have fantastic beaches. Beaches? I like those. Mhux beaches, sandy beaches we have. You have oil? Oil? Oil. Zejt, dejla ma tqum meta żejt. Oil. There are some people who say we have. Ngħidu li m'għandniex. No, we don't have oil, no. But we have AI. Oh, my friend Elon. He likes AI so much, and we are developing a robot that takes your children to school. Jien mhux irrid tgħid minna di Malta, għax ħanajdlek, Mr. President, we have free transport for the kids, imma xorta the parents take them to school. Why they do that? That's dumb. Why? Għax we are Maltese. Listen, let's talk about this some other time, and let's make Malta great again. U dak kien Donald J. Trump. Għalulek li tixfu. Mizbrix xej. Imma reġgħet tħabbżitlu ta' Trump. Lil dan xi Trump. Erġajna x-xogħol. Kull filgħodu wara li nkun wassalt li t-tifel immur biex nibda l-ġurnata tiegħi u mmur b'daħka li ma bħala. Ta' sikwit ninserta xi kollega u mill-ewwel niftaħlu l-bib biex jgħaddi. Right. Għaddi! Għandek kol ħasibni d-dormen dal-ħodu da, daqsek bitqejla biex ma ta' fil-ħodu ta' l-sieħbek ta' xol tajdlu bonġu, moxek, għanzi għaddas rasu fil-mobile. U baħan jieħer, hej, isu maranix, laqqas bis-sinduna niftaħlu l-bib, għanzi sabbatu li ġawiċċi. Issa kutajt kien xaħat tiħor, fija u ma fijiex, forsi ma raħx, imma jien naħseb li lideru. Il-bonġu li ma tanix, swit neqmiġ ġdejda, u istaret immur nħossi għalif, bek immur nishtri, għara u nerġan biddel jien,
x'mon inħaraqx! Dak kien shooter tal-lum, sinjuri! Inselmulkom fil-festa ta' San Pawl, speċjalment li daw il-Pawlin kollha. Għaxet is-selmi. Għala jħasra. Dawk qegħdin maħta Ejja. Għajjaraw il-repeat li ktar jinduraw li sallejna li jom. Kemm marru l-qoddim l-affarijiet ħbib tagħna minn San Pawlu. Eżempju? Litri. L-lum il-ġurnata l-posta ma jħafra u tista' tirreġistra etra qabel fizmin San Pawl biex tasal etra kien jibgħat l-ewwel ittra l-Korentin. It-tini jittra l-Korentin u mbagħad it-tessa ankora. Aqtax eretiċi qegħdin illum. Ma x'kienu jintilfu fil-posta.